način i promenjena regulativa i poprilično zabrinjavajuća izjava Ivice Dačića, premijera, a to je da su, kako je on objasnio, Kosovo i mleko, tačno, šokantna odluka vlade, to piše Blic. Zanimljivo je vidjeti kako sad koje novine... To i hoću da pokažem kako ko na naslovnim stranama... Mesec dotiramo tu čeličanu. I ono što je veći problem jeste kad Železara radi, ona pravi 2 do 3 puta veće gubitke nego kad ne radi. Dobro, ali koje je tu rešenje? Pa dobro, ali čekajte, srećan vam rođendan vama i predesite čestitke našeg programa svim vašim kolegama. Hvala i vama. Hvala. Što proceni da to nije isplativo. Evo primjera konkretno da najpre građani razumeju, na primjer, poznati spot. Došli i hvala što ste ponovo u jutarnjem programu. Često se viđamo, uglavnom istim povodom, je li tako? Jutro, hvala vama i pozdrav svim gledalcima. Da, kako ove godine izgleda Schopenfest? Pa evo, vi znate, a i već... Našu mladu gošću, ja ću da dođem do tebe, Anđela. Znaš šta me interesuje? Koliko je to tačno nagrada? Znaš, kad kažu profesori osvojila je nekoliko nagrada, to je njima potpuno normalno da imaju talentovane učenike, ali tebi je mnogo... Dalje pevaš, pretpostavljam. Dobro, i to lepo pevaš. Želim vam ti puno sreće. Ovoga jutra, šta smo rekli, sviraš? Dobrodošla. Jedva smo čekali da te vidimo ponovo u našem jutarnjem programu. Bolje vas našla. Hvala što si došla. Divno izgledaš. Hvala ti, uzvraćam. A kako se osjećaš? Pa sjajno. Sjajno, što tebe negde razlikuje od drugih. Ti sama komponuješ, ti pišeš muziku, ti voliš da stvaraš i ti si stvarno umetnik kada pričamo o tvom poslu. Nastalo u ovom periodu, da. Hvala, Ivana, i hvala ti na gostovanju. Ja ću da te pratim odavde.